Kekenhun ki Nongñiah Trok kit Star Cement ko balai spa ngot AA ki la penlong na kejing sange kit Mar East Gentiles District na kejing bom shim kia ki bor penyait kateka company ya ki mat jing Dawa jongki. Kini ki Nongñiah Trok ki la pha da kejing tho saka tenat transport ke Star Cement bat Dawa bakadai bensil lai po hajar tingka ketulap shibana yo Nongñiah Trok bat unong bud. Shushu kani kekenhun kala Dawa ban ai ke bai Umphniang diesel ke babiang namar andala dap penhap mar bun sin ki hapan wan pai thli. Kekenhun kala Dawa baka company kamla ban chutung Nongñiah kali kat baman tang namar basim syuti. Kejing Dawa kenti bai bam bai Lynti saka arjar sanspa tingka ya ki khat ar saka bat sawajar sanspa tingka ya ki khat ndriu saka. Kini ke strike yang pi nagi ka ma ka strike pi wan ngini kejing ki kami ki driver dong Star Cement. Di macam je ma pa jai bi liang saat ko saat ke ye tang chi jar ye go kubal ti kat kani kamai company Icam jika harga tulok pak iman kemenai, aduh iman tulok cipawajar, lejar, sojar di usai koni. Strike yang pima lagi kita strike kami. Jadi strike yang iman kau di kita umtak di baluti ke bayan yang kau iba egi idor lejar, bagi tulok le egi sistem egi lejar strike. Umne eliski soski harga ubam cinyung, ulah luti. Kau man kau menjadi dok panik aduk saspak dan buku menjadi beraya Kita iba idau insau jadi kau ya. Kita dah di Facebook. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka Umphniang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya